Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Tang nakadaw ka jing bakla jong ka school. Saungut ki kena school jong ka Saumer Presbyterian Secondary School. Kila do banyela ye ka examen metric. Kaban salong hakakat kandai terik uyayong arajar arpuway. Ki saungut ki kena school ki bando banyela ye ka examen ki day ye ki balatip kerteng kum uribok harbuki utip kupar shabong ka urmila lingdo maunai bat ka Sicilia khar umnoy. Habaya keren mat ku headmaster jong ka school uba ilakim gashnga ula kubur bakadaw jong ka jingdo yela examen jong kini ki saungut ki kena kaday na ka jing bakala jong uban tep ye ki kot kisla ki badon kam. Uli yatho bakani kaday ru kasin ka banengkong baki kena jong ka Saumer Presbyterian Secondary School kin yakun ye ka matrik bad ulaong ba imat day na kadaw bakimpat jumelin. Banengkong lu te kadulong ba register swa. Kakum ki nanti ke bangiling la register registration card layok ke kakatulong ba susna ngong kelas kerja sumhat hadin la pelobang langsung kelas sekali mis embos pang kita di kot mali simru kumbang angi lipa hi ba kong hoi klade ka jing ya mission communication te kot mis communication apa yang jongi ke center bat sembos su abang kli jinong la kli to long ngam yo kli detail ba ga long ka de ba thmai ka de sem thmai yang minta lalong kumba susahnya kecil keli kan ya keli lomba kajbam ya lomba kasingka sekadar kat selik bisa center tak kan sport center tu ngapat hakajbam tip ya ka kita ki rukom di nglasu po kita kajbut ba kisah dia center kan akan ni forma isu yang mikapa son mi terus disebut keli tolong setiap bahap lek kita kata yang slam pun tap yele panjarap leng tu ka nai lagi pada board pit kan yang dia makin lah panjarap kata kam kita tadi ke bagi dia masuk dan isu dekat kat form balik tu nak punya nak dekat form biar kalau masuk kumpul tradisional along ba menurut kami sebenarnya ilang balada le registration ke ilang ba seberang pemai untuk kami entah kan jadi ke benjia itu kena ke minta mun kin habis school biang siwa yang kata teng yang ilang lebih keren bahkan ini cuma itu ilang kenu ikmik pa kong ilang yang kena kong tengi panmat mana kalian jongi tembak kalau dia kejung dekok nak kena jongi ba poison ini put kan ilang ba ilang iki yang ba entah yang ba ka school ki kapat yang ki palom ki phabet la ka jisel tengin ki na kalian Melin. Habaya keren pat bat ki bor penyait school u presiden jong ke school managing committee u temen basan TS Majau uli yatho bakala penkendit yaki marsenyo jingtip baki kena jong ke school kimyo ban yele ya ke examen matric uli yatho ba marmar hi kilalaj ban yakren bat ki bor sarkar ban ailat yaki ban yele yake examen bat hado mentaru ka jing yakren kadang ya shat utemen basan uli yatho ru bakadaw hi kadai namar ka jing bakala jong headmaster bat shen kin sa syong jing yalang ban perkhat kumno ban penshitom yu bat la ru ban poi shado uput bakin hap ban wengno yu nakakam headmaster ini kalian jadi management haduk mentaru empat orang hibagi dang songtan nak kalian jauh head try ulah jubab ya ki tu ke jubab head ulah jubab ya ki ke ko ai ni lo katangin la ni mereka bagi dan orang kalau mentahaduk mentari songtan ngaduk pengitip ya ka kubur nak kalian jadi management ni lah susi ni dapat jadi susi ke bakrau pai kena induk mereka masuk sistem ke banduk mereka pakai buat jadi lesi kalau menongkap puar kadu ka senam kadu buat kamtam ne kejina di start kadu le nak kalian jadi mentawat mentaru ngidang don kejing di buat balik kenduk hi pi puar ka punya school ni ba ni persyang kalau di diok dang don kala hadu ni klip mat kita
entah hari entah ka janmet kan idang dan kiji idang dan ko idang sakot naki gua gi bajero begini kedua iki hadu ko ni klemat mata tela kata ka bentang idang ni idang dam jingker men dan kala te bere ya kata ka sedian te ngam namla menang kaburam ban kang gadu anda ya kaburam te ban ang kala bandu khadu ko kuaru ban wela bandu khadu ko kuaru ndai ka ai ka ba ke perkat matang perkat ya kalong dien ke bensawan yang bentar kini kena ke bidang don mata ke ba halong ka jinglong juga school jingi mata komsya ki isim ka jing ki kena ke don ke labun lawan sia school jingi bat ngampua ba kini kena ke safar bat ha ki pesem ki bensawan oh ya ka belajar nyem la syu ban ong ma ki sungsi ni syu dap da ka jing snong benya holo ka ni ke bentar ka belajar ndai ka ba sadian tengira perkat hukum komunismen ni kali gele se galong ka jing gede tia ini hukum komunismen bat kumbo ang manuri menuma kan nakajing sya feel nakajing sya rem ni perkedit benrio pada mai kendua ke tukat ni ki no pia school ki lajing musim dan yang ai kata kan ni oleh se kali kadi cia ini nang binyo ya kata ka bentar ni presitom nang isi kuat kan bagi school kan kieu pun ban kasi kani kajing skill mentar kala belong kan pikir basadian kan nang kieu pun ban khambha inang pun bha su ke school telo kata kemen yang kata bat insi kendua ini kia ka parents meeting bati kimi ki paju ki kena school bar ko ni nang ba ni yo ba ten bati bat uji pelong hi kum tarik parents meeting bani wat ke jing ajing betul kiru nasi kani menta ti kalong de ka ba kum ba la batai sekretari tu tu kato ka school te lok tai halo menta ti dang siong ka management ni menta ni dang so huri hurai ka kam kum ni bangi dang ong kum ong mene bangi dang lek ya kendu ki haji de pede hadin ka tulas ni kisi ki bansawan ka ni tio banwan ni sesiong ya ka komiti jungi man jing komiti jungi pang sa perkat ai ben le ni hap sim ka action halo jungu ya kata ka syai ka ni hap sim action halo jungi ka ai ka berde ben sim la ka long ni weng na ka kam het kata ka long ka ba mi halo jungi pang sa la ben ni iwe kata ka long ka ba ni